Kongeye kubasuhuza abakunze mu dukurikira ku YouTube berekanize ko mumeze neza cyane nkuko muzi tugenda tugaruka ku makuru kugenda avugwa hirya no hino, aho tugiye kujya mu karere ka Rwamagana ni mu ntara y'Uburasirazuba hari kuvugwayo inkuru itani nziza, ni inkuru y'incamugongo abantu benshi bamenye mu masaha yatambutse. Akaba ari inkuru rero y'umusore wari umaze igihe akora mu kabari ariko akora mu bijyanye no kuvanga imiziki. Uyu musore rero wari uzwi ku izina rya Jado haje kumenyekana inkuru y'uko yitabye Imana. Nk'uko mwagiye mubibona rero ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, uyu ni umusore wagiye ugarukwaho n'ibitangazamakuru bitari bikeya bigaruka ku rupfu rw'amayobera uno musore yapfuye, aho rero hari amakuru agenda avuga ko ashobora kuba bamushyiriyemo ibintu bidasobanutse, akaba ari nabyo byabaye intandaro y'urupfu rw'uyu musore. Reka tugaruke kuri ino nkuru mu buryo burambuye, mbibutsa ko iyi ari Ganza Info rero niba uri mushyashya wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubashe kumenya amakuru kugenda avugwa hirya no hino. Ngiye ni Fisto da Silva nk'ibisanzwe. Reka twerekeze mu karere ka Rwamagana. Mu karere ka Rwamagana haraturukayo inkuru y'umusore wari umaze iminsi akora akazi ko kuvanga umuziki mu kabari kazwi ku izina rya Rasta, aho rero uno musore yarazwi ku izina rya Jado. Uyu musore rero nk'uko amakuru agenda abigarukaho, ni umusore avuga ko uno musore yari amaze igihe avanga umuziki muri kariya kabari mu gace kazwi ku izina ryo Kwivi. Abantu muba i Rwamagana ahantu murahazi, aho rero uno musore amakuru akomeza avuga ko ashobora kuba yari ari kuvanga umuziki, hakaza igikunde cy'abantu bari kunywa bagasangira nawe, gusa bikaza kurangira yapfuye. Abantu benshi rero bari kwibaza ati se yaba yishwe n'iki? Nk'uko amakuru rero abivuga, ashobora kuba yashyiriwemo mu cyo kunywa yari kunywa, ashobora kuba yashyiriwemo supaguru nk'uko amakuru aturuka mu baturage agenda abivuga, bikarangira yitabye Imana. Ni amakuru rero yagiye ahagaragara mu masaha yatambutse, aho rero uno musore uzwi ku izina rya Jado yitabye Imana hanyuma yo kuba yashyirwamo supaguru mu nzoga yarimo aranywa ari gusangira n'abandi bantu. Yari amaze igihe avanga ibintu by'imiziki mu tubari. Murabizi ko ubundi utubari dukunda kugira aba DJs babandi babavanga uturirimbo tugiye dutandukanye kugira ngo bafashe abantu bari kunywera muri ako kabari kugurwa neza ndetse no kugira no kumva bameze neza cyane. Ntabwo ari baba DJ baba street bana bamwe batanga amafilime ku muhanda, wapi ari aba DJs babandi bavanga imiziki igiye itandukanye kugira ngo bafashe abakiriya binjiye mu tubari kumererwa neza no kumva indirimbo mu buryo bunogeye amatwi. Rero Jado yari umwe muri abo ba DJ bavanga imiziki mu karere ka Rwamagana, aho rero yitabye Imana nyuma yaho yanyweye inzoga bari bamushyiriyemo supaguru, birangira rero imwishe nk'uko amakuru agenda abigarukaho. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ndi kubona noneho Samia Suluhu yamaze gutorerwa kuba perezida w'igihugu cya Tanzania mu buryo budasubirwaho nk'uko ejo twari twabigarutseho. Niba uri mushyashya wibuke kuza gukora subscribe, mbibutsa ko ino ari channel igaruka ku makuru kugenda avugwa hirya no hino, kandi mujye musharinga mukore na comment. Bye bye.